mu byishimo n'amarira y'ibyishimo byatangaje ku ikipe ya APR FC, ariko abareyo bo bacuye agahinda aho ikipe ya APR FC itsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego 4 ku gitego kimwe. Reka twirebere uko ibitego byagiye bijamo, kurikira urebe. Ku kosa ryakozwe n'umuzamu Kwizera Olivier aho yafashe umupira ukaza kunyerera aho wamucitse, urabibona aho wamucitse rutahizamu wa APR FC William Togwe akaba atsinze igitego kikaba kiguye mu nshundura, aho rero Rayon Sport yakinye nabi. Ngayo nguko ikipe ya Rayon Sport yaje gutegwa igitego ca mbere. Reka turebe igitego ca kabiri uko caje kimeze, aho catsinzwe na Sekiganda Ronald rutahizamu wa Rayon wa APR FC cyangwa se Uganda. Reka turebe, reba itegereze neza urebe uburyo cagiyemo. APR FC yagumije kwitwara neza, ibona ikindi gitego ca kabiri cyaho gitewe muri koroneri, aho Sekiganda Ronald yahise ashiraho umutwe akaba aratsinze. APR FC yagumije kwitwara neza itsinda ikindi gitego ca gatatu. Tugikurikirana, abakinyi ba APR baje kwitwara neza bongera batsinda igitego ca gatatu, aho mubona ku mafoto aho Yusufu Dawuda yatsinze igitego aturutse mu bakinyi ba Rayon Sport 5, akaza kubatsindana igitego c'uburangare bw'abadefenseri b'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport nayo yaje kubonamo igitego kimwe catsinzwe na Ndikumana Osman, naco reka tukirebe uko catsinzwe ku burangare bw'abadefenseri ba b'ikipe ya APR. Tukikurikire tukirebe. Ivi waruza mutaria bagira ngo abaye mikosa, atanga pasi hariya sukari kabisa, atereka ku kirenge cya rutahizamu Ndikumana Osman wakomeje nayo kwigarura imitima y'abakunzi ba Rayon Sport, ariko hadaciyemo umunota Rayon Sport yaje guhita ikubitwa igitego c'inshengura mugongo cyangwa se igitego c'akababaro gite agahinda kenshi ku bakinyi ba Rayon Sport cyangwa se abafana bayo bahise bijujubira ati iki gitego kigiyemo gute. Igitego cagiyemo mu masegonda 10 ashira igitego ca Rayon Sport kigiyemo, naco reka tukirebe arico ca nyuma ku ikipe ya APR FC yatsinzemo. APR iterura igikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda, Super Cup 2025 APR. Ndagira ngo mwirebeye ibitego byiza by'ikipe ya Rayon Sport kimwe n'ibitego 4 by'ikipe ya APR FC. Ese murabona ko Rayon Sport yabuze iki kugira ngo itsinde cyangwa se igire defense nzima? Ese APR urabona ko ari rihe banga yakoresheje? Ni rihe banga yakoresheje kugira ngo itsinde ino match ya derby y'igikombe cya Super Cup? Amahoro mukorera ndetse subscribe.